Hakapor kabo Petros uyalap hakasngi Pentecost. Uyathu uang bau David hiru umpat simalik kiu sebeneng. David hadu matau dang don haka jingtap udang up ya ke jiwan asin ke jong Jesus Christ. Ngisam ya kan ni pokikam ki apostol kan long baar ya dekat baat kundai bat dekat balai pusau uang kumni. Petros uang kumni ko para ngala ban ong sinna hapi sepang David uktau teman. Kani bo ong sinna kamut ngala ban ong ipi di kabat. Tikena hadu tata. Kabalong 6% ba David uktau teman. Ba ulai yap no bat balatep ru ya bat ka jingtap jong kadon bat ni hadu kani kesni. Kamu di yu kata kabu habu ong baka jingtap jong David kadang don bat ni hadu kani kesni. Kamu mut ba ka jingtap ka jong David ulani bu David udang don hapo kata ka jingtap. Mau jingtap jong David ukran 4 telun udang ni hajo. Nang ta ka dekat ke balai pusau. Ko Petros uang susu. Namar David sim lakiu syaki beneng. David sim lakiu syaki beneng. Kamu udang don hacingta. Hendrai uong hi. Utrai ula ong ha utrai jonga. Lusong syaka keti kamon jonga. David haba ukran ni kini kitien. Ukran syapang Jesus Christ. Ukran syapang ilade. Kum taken. Ibun kibri bilang perkat ba David haba uthoi ketu kesam. Kabo ong ba unum no ya ka met jonga lani ka mensim jonga ha ke jingtap. Edang perkat ba David ukran syapang ilade. Hendrai Petros uang David ukram thok syapang ilade nama David ukram pat semalik kiu syapang. David udang don hapo jingtap. Hendrai habu David uthok ikitu jingthok bu ong bu trai unum no ya ka mensim jonga ha ke jingtap ukran ken syapang Jesus Christ kan. Bau blay ukram syapang no Jesus Christ ha kelum jingtap. Hendrai blay ula penipat Jesus Christ.